vers 15 daar we lezen. Dat boek of Deuteronomium 28 en vers 15. Aha. Maar als dat passa zo, dat hij even zijn arki, Aqui galuta kita sa passa sa pista ka mi passa de bita fangu. Lezen. na dat stem voor Masra Ugado, voor si, en toen alla hem commanderi, dan ga hem wet, die si mi commanderi u tide. Dan alla dem fruku, sa kom na u tapu, en dem sa wini you. Aqui só wa hoi wet heel kai. Lezen dan. Fruku, sa de na u tapu, te u de na ini da foto. Galuta fluku sa dia ili bate idea foto. Fluku sa dia ili ba kuluku teka de ba kamata ya ghetto. Sodrai ta rei passa wa ho fe ke luku ko ta sa en. Na man ba kamata de aqui uma akata de outro falo que tá da gere ka kala bi de fasi fa wi de mo lezen. En fruku, sa de na u tapu, te u de na da grove. Fluku sa dia ili bate idea kwa me bi da ile se ko rit plantation. Desse be fu me bi da ile se ko rit plantation. Nou, auto follow. Kuda auto se, de auto makwa ki kuma contract arbeiders. Dene bita kisi money te de wo